lava ndzaku tibolo I van'wana lava ndzaku macinca ku mavito I van'wana I mimpimanyeto yo hambanahambana leyi hetelelaka yi va koho hi ndlela yaleyo se I swin'wana swa leswi kumbexana a hi fanele swi tekela nhlokweni miyingiseri wa mehe ku n'we mi angula mi ku yini eka mhaka yoleyo ku endla leswaku hi kota ku va hi tirha kantswa ma va mhaka ko se tindawulo letin'wana ti fanele ti yima ke hi mhaka ya ku hi mhaka ku leyin'wani yi ti komba yi ri na xiphiqo hi kun'wana kwala hi nga na xiphiqo kona ka 0860002543 nakona ko Afrika wa vulavula hi yo mhaka hi ku andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula Munghana Lonene FM makombandlela 0860002543 a hi tweni un'wana miyingiseri ku angula a ku yini la I khometi timhaka ka 0860002543 nhlakani mi amukerele ka Munghana kana ngambukini hi vatomi kwina hayi no hi walavo a kenza ikoyisa la pulukwani mara anyway mingazi mi vula ko apulukwani yi matwala ka milangwe apulukwani ku hisa ngo namuntlha ni ngo vuli vito ra xitarata mara ka hisa pulukwani mara kala ka moto ku teka leyo ni ngo vula ku leyo cinca mavito no tunga khalanga ku ku hisa mali ya vahakeri va xibalo a ku na nchumu xi hi vuyerisaka nchumu a ku na nchumu hi dlina ku xikumi namuntlha damu leri hi vulavulaka hi rona hi nge hina ta ri cinca a ni tivi ha vulavula hi damu ka ha ri na damu ngo loko mi hindza kwala khalanga loko mi langutini ri damu ri koho kholonga swi loko na n'wina loko swi te tani ni xichangana a ni ta ku mina ma nga hi so ri ku vula leswi a ka ha ri na mati laha kasi damu loko ri na mati damu ri pfariwe khale le henhla khalanga a ka ha ri na mati laha laha ko chiwa nambu ntsena lowu hundzaka kwalani ka ha ri hava mina ni vulavula namuntlha tolo lowu nde hi kona khalanga ku hava ku ta kuma mati ku hava ku ta pfuka hi pompe mati laha na siku na rin'we because swihadyani leswi nga laya swi ta swi kazi ku fika ku vava nambu lowu a dewu a ni wu tivisaka xiswona mina loko ni yime ka phikela a ni vona damu leri ya ri helerile na ntumbuluko wa ri na ku saseka ka rona hi nkarhi lowu a ni ta vula ku yesi va nga tshya because ri le ku yise ka mati ka vaakatiko va ka Ndengeza na phikela na matiko man'wana sweswi loko ha tshya hi ku N'wamanungu ko va ku teka mali leyi a hi fanele hi endla tiboholu hi borhela vaakatiko mati va kota ku kuma mati hi mali leyi nga ta tirhisiwa for ku ta thya vito loko ho kuma tiboholu to ringana 5 hi mali leyi ku nga ta va ku thyiwe vito yi endla ku hambana ka miti yo tala tani ku vaaki va tshama gavarila hi xilo xa yi 1 damu leriyani a ka ha ri damu ko va sirha damu ka ha ri hava damu laya ku va nga thya namuntlha yesi mara ku heteleleni loko mi hindza vhiki leri taka loko ku ri hi ku le henhla le a ka zezete ka ha pfariwile mati yo halaya mi ta va mi nga thyangi nchumu loko mi hindza hi to fika hi ku i sirha N'wamanungu a na ku nga sirha N'wamanungu hi ta fika hi vula sweswo loko hi hunda a ni riveri hundani kona mi ta swi vona kambe a ni ku xin'wana mhaka yi ku na tindawulo to hambanahambana ku na ndawulo leyi nga le ku cinceni mavito a yi phakeli mati ku na vanhu va tirhaka swo phakela mati khalango mali ya shiftiwa ya tekiwa ka department yin'wana yi yisiwa ka department yin'wana loko department yin'wana yi helele hi mali ni nga nyika xikombiso sweswiwani ha ku vulavula hi ihonyene yi nga va kona ya bioscope va nga teka mali yo tala va ku va ya xava timovha va nyikela tihosi ku ve hi vulavula hi tiphayiphi leti ka ti nga ri ku humeseni mati from annulled loko a ku lo teka budget leyi shiftiwa nyana ku endliwa for 10 bin ya mati ku vaaki va kumeka va karhi va kuma mati nyana miganganyana leyi nga kona kwalaya hi budget nyana liyani ni nge vuli namuntlha ni ku ni ya ku cince ka vito ni ya ku nyikeni ka hosi movha ku ve hi ku loko dyambu rixa hosi yi ta va yi nga ha ri hosi ku vaakatiko va yona vanhu va ku mati va ta va va siyini hi torha so loko ku heta ku tekiwa mali yo tala ku chiwa vito vaakatiko va karhi va fa hi torha damu leri a ri pfumalaka mati nkoka wa swona wu le kwini kwalani kasi ku tirha mali ku thya vito khalanga ku cinca vito na ku ya amepeni aka mepe wa loyi vulavula ku hi wona wa tiko sweswiwani swi ya huma mamiliyoni yo hlayanyana ku cinca vito leriya ku se ku chiwa vito rin'wanyani a ri cinciwi ntsena hi ku namuntlha ro fika ri vekiwa bodo ka ha ta ngheniwa ni le ka mepe wa tiko ri cinciwa ene lava nga ta va karhi va tirhana sweswo ka ha fanele ku tlhela ku tlheleriwa le ka ti-icraft food ka ha cinciwa again mavito hi yalama leswi vula ku kalanga namuntlha sweswi hi vulavulaka hi swona vaakatiko lava nga ku kalakaleni namuntlha a tikweni ra Afrika-Dzonga hi ri na ku swilo swin'wana swo ka swi nga nyawuli swo ka swi nga talangi
a ku ri ku hina vaakatiko mali liya va lava ku ta yi tirhisa swin'wanyana a va teki va yi nyikela vaakatiko va ka Ndengeza, Phikela na matiko akelani ku ya fika kwalano Buluku va va nyika tiboholu mali yaleyo vito yi ta tshwa a hi kahle vito yi ta tshwa hambi wa ri chance ka 10 years lava nga ta va koho va ta sala va karhi va tshwa vito mara namuntlha vaakatiko va kumeka va seyivhiwile kota ku hanya vutomi bya olova bya siku na siku yo hetelela Khalanga ni hinda ni keculanyana yo yaliya loko hi nga si ze teka swo famba hi ku hi nyikela tihosi a hi hleketeleni vaaki ku sungula mamiliyoni mangani hi nga kuma Western lama nga ta hela mapfune vaakatiko ku vulavula ntiyiso ne aka mfumo wa African National Congress loko ku ri ku wa ha ri na matirhelo lama ku va ta xava tivhoti hi nkarhi wa tivhoti ku tirhisa maendlela malama va nga ma tirhisa hi ku va ta teka swo famba va ku va nyika tihosi va le ku endleni ka xihoxo xikulukumba ngo bioscope ala vhele na va tiva i TV na vito ra vona sunguli ku pfula naku a swi sunguli ku nyikiwa tihosi ti nyikiwa timovha endzhaku ka nkarhi wo karhi va nyikiwa timovha endzhaku ka nkarhi va nyika loko hi nga ri na crisis Khalanga a mi nge suku mi ya xava poto n'wina xopeni mi nga si xava nyama mina ku ta sweka yini hi poto leriya a ni ta yi kuma nyama yi ta ni kuma se ni ri na poto Khalanga hi hava mapatu a village leyi ni vulavulaka hi yona namuntlha loko ku lo tekiwa budget leyi hi vulavulaka hi yona Khalanga ku ri graveriwa mapatu man'wani mo fana ku hala n'we mi tshamaku kona yo fana ku hala ku tshama ku vo tala lava nga duma futhi ku hava na patu ya famba hi kwini because of na patu a mi ndlela i fanele a pfuleriwa na patu na Khalanga la matirhiselo ya mali ko va vusofa Nemetri. I can't. 0860002543 a hi tweni nun'wana vayingiseri loyi u angula hi yin'wana hi twa ku i ri yini nhlakani mi amukereli ka munghana lone ni pfukeli butfet papa hi pfukile hi ngovo pfukeleni hlangana na maxindze lavo vanhwana enkovo machimsi ni kombela ku angula hi leya ku ta mavito man ya more especially ka matlhelo ya hala ku tshama ku vatsonga a ni vona aka nkarhi wa sweswi swi nga ri na nkoka ngopfu aka hina matsonga machangani ku va hi lava ku cinca mavito mo special tindhawu leti hi tshamaka tona lexi ndzaku ku ni vula lexi hi na ti-challenges to tala tanihi matsonga leti a hi fanele hi meka sure loko a hi ri vanhu lexi a hi fanele hi tsalela xo ka government leyi nga ku fambiseni a ku ri mhaka ya service delivery mo specially aka mati hi na 30 years hi ri hava mati a migangeni ya leswi va lava ku cinca mavito ende lexi hlamarisaka a ni se tshama ni twa na hosi na yin'we hi community-ni na vaakatiko switarata va kombisa leswaku ku na mali tihosi ti nghenelerile mhaka ku va tiva ku laya va ya ku kona ku na lexi va nga ta xi khoma hi mandla but aka leswa mati leswi involvaka community a va ngheneleli se hi gina hi nga ha twisisi wo fana na mina ku kahle tanihi rixaka i ncini lexi hi xi lavaka because to me kusuka sweswi hi ya cinca damu leri ro ka ri nga ri na mati but hi karhi van'wani va vulavula xiphiqo lexi endlaka ku ri nga kumi mati tihosi na varhangeri va hina va nga ngheneleli ku lava twisisa ku why ku nga ri na mati but today hi ku va gine va kombisa ku ka department liya ku na mali leyi nga tshama vanhu va nga swi tivi ku yi kona hi tsutsumelini hi tsutsuma hi ya hi claima no tsakisa hi ku vikosi bya ka Mbhinga byi byi ya apply mind byi tshamini kwalomu a byi ri kona va ti withdraw ka swilo leswiya because tanihi vatsonga a ni voni nkoka wa swona mina ka current state va withdraw ka yini ka application ya leyo I mean a ni mi ta tsundzuka va ka Mbhinga hi va applyelile na nkulukumba n'wana va ri kateko so today va withdrawile lava ka Mbhinga community hall vona a va ha ri part hello le holweni ku a va ha ngheneleli swa ku cinciwa a va ha ngheneleli endzhaku loko vaakatiko va karhi va rilarila ka ti-WhatsApp to tala va kombisa leswaku a swi va khomi kahle tanihi vaakatiko loko ku ri hi sweswiwani tihosi va nga consultangi na vaakatiko like mina laha ni huma kona xitandini we have never been consulted a hi zangi consultiwa va hi byela ku ta lava ku cikiwa ho swi vona kwalomu ka ti-media hi tlha hi twa ku ta va na nhlengeletano namuntlha mara vaakatiko ve le ku rileni hala hina hi tshamaku koho hi le ku hi la mi tshama kona mina ni pfaleriwe ka Bode okay
ni wa ka bode hi na 30 years a hi se tshama hi vona mati exitandini lexiya ende xin'wana lexi vanhu va nga xi tiveki kumbe ni khomeleni tani ni sungula ni teka nhlokomhaka ta mahungu mi ta ni byela xin'wana lexi mi vulavulaka hi xona hi nga se ya ka hosi Mokoena Sesilili eJohannesburg Tembisa Alex Nasowethu kuya kwale kagiso ditokela kahle eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela ikona ku ta korekela wena Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM Makombandlela yingisela twi eka SABC Plus makume minharhu timinete ku bela wara ya khomembere a hi ngo swi hava mi ku xin'wana lexi a na ta vula xona vaakatiko va fanele ku va xi tiva is this a opportunity ya vanhu lava nga corrupt va kota ku luta mali remember both loko se ku fanele ku cinciwa mavito ku ta tirha timali ende ku cinca vitu swi nge teki less than million va swisisa no tshemba government ya hina lexi karhi yi ta nghenelela ku fana na nkarhi lowa vanhu a va lave ku faka flag a Union Building leyi a yi fanele ku costa 3 million vaakatiko va ba bembele president a za nghenelela cinca na tshemba na leswi loko ku ri ku ti-figures ta kona ti ta huma leti va lava ku ti manipulata mfumo wu le xikarhi wu kota ku nghenelela ni sure loko vaakatiko va giyani a hi veneni united hi fayitela ku kuma mati aka mfumo wu le xikarhi than ku ta hi ta fayitela ku vanhu va kota ku va corrupt va teka mali va yi tirhisa swa vona instead ya ku hi fayitela mati both bureau machines ka board both hero mashimzi va fambisa sweswo 0860002543 sweswiwana hi tsutsumeleni ka hosi Mokoena va suka ka CONTRALESA hi la ku bulanyana na vona ka ntsongo hi hoyi leyi nga koka timhaka ta swa vuhosi hi ku angarhela na timhaka ta vuhosi bya KwaZulu hi ku kongomisa hi ndlela yaleyo se hi laha ya kona mingiseri wa Munghana Lonene FM Makombandlela kambe ke ta vuya yisa mahlweni ni pfumeleli ni sungula ni kandiya Afrika Wa Vulavula vavasati manitso kwala mi nga kona a na mhaka mi ta ku ndise tshimu kumbe njhani mara a ni nesi ti-feelings ta munhu ni vulavula ntiyiso truth must be told vavasati a hi tshikeni ku nyefulana hi rhandzana ku twa ku vava ka un'wana n'wansati i ku twa ku vava ka wena as munhu wa xisati loko i vona wansati wun'wana a nga ri na nguvu teka xin'wana u n'wi khumbarheta mani u n'wi khavarisa than ku rhanga hina mi ta loko n'wansati o va kha a twa ku va buthega a matshan'wini yo ku hleka vanhu van'wana va xinuna ku ta rhanga hina vavasati ni n'wi vonile swi nge tekarhi wa swa kwaceni vavasati a hi rhandzaneni hi xihina na vona vavanuna va rhandzana njhani a ni kali ti kona timinimini ta vavanuna ti nga rhandzani vavanuna va rhandzana lirero why na hina vavasati hi nga koti ku rhandzana mani ku twa ku vava ka un'wana n'wansati a ku ve ku twa ku vava ka wena miri ku na vavanuna va nga tiyini kona vavanuna timenemene lava nga rhandzaniku yes na pfumela mara hi xitalo majority ya vavanuna mi rhandzana ngopfu hayi ni bela mavoko xana vavasati wa hi nga teki tinotsi ka vavanuna hi rhandzana hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo ro karhi Afrika Wa Vulavula Afrika Wa Vulavula eka Munghana Lonene FM swa chavisa ku va u xenga munhu loyi a ni xengaka Khalanga i munhu loyi i fana na buti wa mehe and i munhu loyi ni nga mi khoma hi voko kusuka malembe mintirho leyi a nga tshama a yi tirha over the past 15 years hi mehe ni nga mu endlela swa ku mintirho leyi a yi kuka ni mu tsalela mapapila ku a thoriwa ni ku tirha la ka me ni tlhela ni mu holela hambi hi sweswi leswi a swi vulaka u wa vula ku ni mu hakele 3.2 million over a period of 3 years. I mean, mali ya kahle ya ku hakela munhu loyi a tirhaka ehansi ka wena. Palamende ya rixaka. Sweswo mingisero Munghana Lonene FM hi lava ku languta eka timhaka ta hoyi leyi va ko eka timhaka ta vuhosi hi amukeleni va CONTRALESA ku rhangeriwa hi president wa vona hosi Mokoena ndabezita inhlekani inhleka leyinkulu wa munhu hosame a yi xawete vayingiseri kokwana ni kwatile ku mi nga ndla ntirho njhani hi mugivela mi nga rhambi kokon'we ni kwatile kokwana ndi ku laveni laha ka tafula va ku koho ukwala majaha va ku no a hi tlanga hi ri wexe u koho munghana wa wena a u kwini la
mara swa wena ku vekerile kokwana swi koho hayi ni mi tweli kokwana ni ta swi tela hi leyi mhaka mani tolo loko hi ku hatlela ko huma hungu ri komba ku timhaka ta ku onge ti maendlelo ya timhaka ta ku vekiwa ka hosi ya ma-Zulu a swi fambangi kahle tanihi CONTRALESA loko mi twe maendlelo lamaya swi tisa yini ka n'wina kokwana hi khense ngopfu nkarhi lowu swi hi hlamarise ngopfu swi hi chavisile hileswaku a hi teka onge tinyimpi le KwaZulu-Natal laha vuhosini bya ma-Zulu byi herile sweswi va ta twana va khomisana swa vukosi bya emahlweni hi kurhula kambe a hi swona yi suke hansi nkulu wa munhu i phensela ku byela hi ri CONTRALESA hi twi ku vava ngopfu kokwana leswaku sweswi a hi tisa ku ta endleka yini kambe hambi swi ri tani kokwana hi va byerile loko hi sungula le ndzhaku leyi loko hi sungula ni le ka va CODESA swi ku yini hi ku hi n'wina a hi pfumeli leswaku fambisa ka vukosi swa ku va landzela hi ndlela yini loko hosi yi hetlele vuhongo lebyikulu loko va landzelana va ta nghena njhani mi hlawula njhani the successor a va lavanga ku hi twa kokwana hi leswi swi hi khomile nkulu wa munhu swi hi hlamale hinkwenu kokwana a ndzi tiranga ndi ku hi matsaka kasi siku endleka yini la kaya hi va leyo nkulu wa munhu kokwana se swi vula yini ku nga va ku ri na ku kwetlembetana ehansi exikarhi ka xintu xa hina na ximodeni kokwana as long as he promoter a Roman Dutch law against our African customary law vele swi nge heli leswi hi kombile hi ku a Roman Dutch law yi nge swi koti swa ku always ku tirhisiwa yoho ku cheka swa ku successor evukosini i mani swi nge fambi kahle because loko ya le court nkulu wa munhu high court ku dependa leswaku we lava va ku yimelaka at senior council va ni matimba ku fika kwini nawe financially u strong ku fika kwini a swi vuli leswaku hi yanga ni ntiyiso hi koho leswi nga ta endla leswaku evukosini ku ta nghena ni vanhu lava va nga fanelanga because va nghenisa hi tikhoto ta Roman Dutch law ta civil kasi loko onge a va pfumele in the constitution swa ku le a hi kombela hi ri CODESA na vahosi lava nga ya misava va hoxile timbubwe va hina na vahosi muthiva na va mani a swi nga leswi swi nga ri kona leswi hi kombele ngopfu nkulu wa munhu hi ku hey a hi tirhiseni a customary law swa ku succession yi fambisa ku yini a va lavanga ku hi twa hambi sweswi eka TKLA leyi nga koho sweswi na yona a yi tshamisekanga kokwana because loko u ta veka ehosi swi lava ku va ni structure swa ku loko u suka la Davezita ni khomeleni kwala ni hundza hi ku ni lava ku mi tshana ku ni mi twe mi kha mi vulavula ka xin'wana xa xitichi kambe ku mi te yini ni ta mi byela loko hi vuya la lava ngene ku bule na vona president wa CONTRALESA Hosi Mokoena lava hi bulaka na vona hi kha hi languta ka timhaka ta hoyi leyi talaka ku va koho ka timhaka ta vuhosi mi va tweli va kha va kombisa swin'wana swa swivangelo ni mi twe mi kha mi vulavula hi timhaka ta TNP kambe loko mi tlhelela ka TNP yaleyo a hi tlheleli na leswi ni nga mi twa mi kha mi vulavula ka SABC 404 ka mi kha mi vulavula na naledi ka television mi ku n'we tanihi CONTRALESA mi swi lavile ku pfuna kambe swi tikomba ongeti mfumo a wu swi lavi ku mi nghenelela ku mi pfuna naswona loko wu nga mi nyiki nkarhi wa ku pfuna swi nga tika ku hetelela ku va na ku tshamiseka eka vuhosi bya KwaZulu mi nga swi katsa na leswi mi kha mi hlamusela swona Ndavezita kokwana hosi ya mehe hi swo hi tiyimiseri hi le CONTRALESA ku loko nge ku na ku nga twani evuhosini hi nga swi koti ku nghena because hi ri neutral a hi lavi ti-favor a hi lavi ku voteriwa hi ta fika laya hi va honest hi ku no kahle la history ya n'we ya vukosi yi fambise ku yini hi va pfuna a hi komberile kokwana even loko hi ri le ka nawu ku pasiwa nawu luwa wa TKLA hi va kombele ngopfu hi endla submission hi ri CONTRALESA hi ku mhaka ya succession loko mo endlisa swilo leswi yi nga hi pfuna ngopfu a va lavangi ku hi twa kokwana sweswi se swi la ene tanihi u swi tivaka hina Pedi Mapulana Changana Vatsonga ha fana ku na leswi hi ngo i vuhosini bya ka hina ka lava ni nga va vula hinkwavo these ethnic groupings will evuhosini a hi na yona kokwana i royal family hlanganaka ku yeri loyi a nga ta teka xinhongana hi loyi kambe masiku lawa swa endleka hi leswi swi twaka KwaZulu-Natal ku endletiwile ku yini
a hi ya naswona swi nga endleka a va swi endla khale kambe evuhosini laha hi nga koho mina wena e will ndzi nga endla will hi property ya mehe timovha ta mehe tihomu ta mehe swin'wana ndzi nga endla e will kambe evukosi a hi bya mina ndi yo rhangela on behalf of the royal family hiko laha yi nga wa koho mhaka hina koho loko lunghisa yaleyo hayi ku va ku herile nkulu wa munhu kokwana a hi tlheleleni ka nawu lowu mi vulavulaka ho miri i TK traditional leadership and question act leyi nga koho sweswi leyi yi nga declare leswaku yi unconstitutional se leswi yi nga declariwaku yi unconstitutional ku status xi fika ku sweswi yi fike ku yi le ku cinciweni ku le ku ndlekeni ka yini va nyike palamende min'waka mimbirhi swa ku va yi lulamisa kokwana kambe yi ha tirha lesweswi kambe yi tirha hi ri tani va yi nyike only 2 years swa ku yi tirha after 2 years a ya ha ri kona loko palamende yi nga yi lunghisi then ntivisi nawu lowu vele u nge vi kona kasi na wo a wu tshamisekanga kokwana na hi va ndhavezi ta hi ri contralesa hi tsake ngopfu loko nawu lowu concord yi ku unconstitutional because na hi a hi nga tsakanga swa ku leswi hi nga te va swi faka laha ka act leyi a va swi fakanga hi ku hi ignora because van'wani va tipolitiki they are so arrogant swa ku loko hi ta ni our views as long as va teke a decision eka caucus ya vo va ri one va lava ku teka va ta impose eka tiko hinkwaro kasi hina hi ri vandhavezi tanihiloko ndzi vurile a hi na any interest ya anything hi lexi xi lavaka hi lava ku va na kurhula la tikweni ra hina loko vo hi pfumelela hi ri contralesa tihosi tin'wana hambi va nga ri member ta hina hi tshama hansi hi ku mfumo hi tweni hi ri eka vuhosi loko endleka leswi hi ta famba hinkwerhu hi ta twana ku nge vi na ku kwetlembetana loko hi busy hi endla annulled so a va hi twi ene va lava ku hi yingisela hi sweswo swi tala swa ku hi nkarhi hinkwawo loko se va chayisile hiko va vuyaka va ku hosi Mokwena mi ri yini hi nga pfuneka njhani kokwana se hi karhele shembe van'wani ve ri tanihi tihosi na n'we a mi khomanangi hi mi va nyandza yin'we mi avanini mi ri yini n'wina hi sweswo ku va munhu hambi mi ri le kaya u ri mfundhisi u na mhaka ya mfundhisi swa endleka migomulano or swixavisi hambi ri vandhavezi swa endleka hi nga ni mi tolovele ngopfu loyi ni mi tolovelanga laha mina ndzi ri hosi Mokwena exikolweni ni nghena na vahosi Mahomani na vahosi Dzumeri a hi dyondza swi ya vahosi Mphambo a hi ri swin'we ni van'wana tihosi ta hina Sikhukhuni a hi twana hi vanhu van'we a swi endleka nkarhi wun'wana hi chayisana hi nga twani hi leswiwani leswiya kambe a swi vuli leswaku hi le ku lweni hi ri vandhavezi loko mfumo wo hosi Mokwena ni contralesa ya wena hlanganisa tihosi hi vulavula swa ku mi ri yini hi mhaka leyi nga hi humelela hi fambisa ku yini nkulu wa munhu tiko ri ta tsaka hinkwaro because a hi na interest a hi lava ku hlawuliwa hi lava ku rhangela tiko ra hi ri mahlweni nse kokwana a hi hetiseleni minkarhi ya ku tala ku za ni vulavula hi timhaka ta ku avana minkarhi ya ku tala mi ta twa loko ku vekiwa hosi endzhaku loko yi vekiwini ku ta va ku ri na laha ni nga tshama kona laha ndhavezita ni na ti-court order to hlaya leti ni nga rhumeriwa hi vayingiseri leti ti khumbaka ku vekiwa ka hosi ya rixaka rihi kumbe rihi ndlela yaleyo swi nga va swi vula yini loko hi kha hi hetisela hi huma njhani ka xiyimo lexiwani ku fanele ku tlheleriwa kwale mi nga vulavula hi koho ku cinciwa timhaka ta ku tirhisa Dutch law kumbe ku na swin'wana leswi vonaka ongeti hi nga huma hi swo tanihi rixaka hi hetelela hi va rixaka leri ri tikombaka ku ra xixima no hlonipha tihosi ku na van'wana ndzi ri hosi Mokwena Nteta a zange ni siku rin'we tatana wa mina kumbe kokwana a fuma tiko ra ka Mathivela ndzi suka ndi ku swi because ndi hanya kahle ndi timali ndi ni vanghani eka mfumo se ni ku hey maja na me lava ni ndzi veka ndi va hosi ndzi sungula ndi khosi hasa laha evuhosini ndzi lava evuhosi leswi ka swi nga laveki ku kulwa munhu kasi loko a va lunghisa swa ku a hi venini nawu lowu u pfumelelaka swa ku a royal family ku ta va ya ku sungula i nga ta hlangana yi vulavula loko va nga twani ku va ni the second level level ya vumbirhi hi yo leyi ku nga na ti-senior citizens ta eka vukosi byebyo lava hi khonsataka voho loko nge ha tsandzeka loko lavo va hluleka se ya ka upper level ekhota i last resort nkulu wa munhu kokwana wa mina ndzi mu rhandzaka ngopfu nkosi yami kasi hi fela yini ka tiko ra hina a va hi pfumeli hi vanhu va visita hi shape a future ya succession ya vuhosi leswi hinkwaswo swi ta hela kambe as long as van'wani va interfere va lava ku faka mintiho ta vota ku wondza laya evukosini ku nge vi na kurhula kokwana nkosi yami evancengeni mani a swi hi karhele ku lwa mani na mi twini Ndavezita xiphiqo van'wana tipolitiki
va fake tintiho a va lava ku ti humesa laya futhi a va lava ku twa nchumu va ti favorite vo wani leri Nemetweni ndaba zitokesile swinene nkarhi wa kwena. kokwana Akhenza. Hosi Lamek Mukwena kusuka ka CONTRALESA mbatwile va kha va nyika xifaniso xa hilaha. Timhaka ta vuhosi a ti ta olova swinene. Se ku vule ku ngheneleleni na vanhu vo ka va nga khumbeki. Ni tiva tindhawu laha na sweswi swa tsandza ku va veka hosi. Hi ku un'wana i ri mini hosi un'wana ku na mini hosi. Un'wana ku hayi a ni tivi swi cince kwihi kasi. Hi xintu xa ka a ni tivi kumbexana hi xona hi ku na swo tala swi nga cinci kambe hi xintu mhani tiva va ku loko i va hosi ani i ta va hosi hi ku i mativula hi leswi a ni swi tivisa swona a ni tivi a hi buleni mi va twile Hosi Mukwena va kha va vulavula n'wina American 0860 002-543 i nomboro ya hina leyi tirhisaka eka ku tisela nongonoko Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lona FM 0860 002-543 hi ndlela leyi hi ta va kha hi kota ku twa n'wangulo wa n'we hi ku minkarhi hinkwayo hina hi ri andlala mavonelo ya wena u chuchekile. Afrika Wa Vulavula. Munghana Lonene FM makombandlela. loko hi ku andlala mavonelo ya wena chuchekile i mhaka ya ku hi kona ku ta korekela wena. Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Munghana Lonene FM makombandlela. Yingisela thwi eka SABC Plus. 0860 002-543 nongonoko ya Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lona FM makombandlela a hi koti ku n'wangulo wa wena wu ri yini hi ndlela leyo ku na vayingiseri na khana mi vona mi kha mi ba tiqingho la ni ta ri teka riqingho rerani kambe ni pfumeleleni ni sungula ni hundza laha andlala mavonelo ya wena u chuchekile. Afrika Wa Vulavula. Munghana Lonene FM makombandlela. ntiyiso a ku rhamba leswaku andlala mavonelo ya wena u tshunxekile kambe mi nga rivali ku Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi. Hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela. a hi amukeleni loyi hi twa ku u angula a ku yini fambile mingiseri luya kambe ke loyiwani i kola layinini ka 0860 002-543 i nhlekani kalanga Pete Matheola papa di abel tengwa ya da le murome de rome mara bush batikaya ni lava ku vulavula hi mhaka leyi ya vuhosi khalanga mhaka leyiwa a yi humelela tiko hinkwaro ma tiva ku ri nkingha yini khalanga ni ke ni va vutshama na van'wana va vuhosi lebyi bya le vukhatleni hale vulavula khalanga nkingha i ku dya la swi hluphaka ku ri la ku nga na tihosi ku na ku dya khalanga u nga rivali a swilo swo fana na va switandi na ti-project loko ti fanele ti ta khalanga ti fanele ti ya ripota vuhosini kambe loko ti ripota vuhosini ku dyiwa yini a ni ngo loko va ripota vuhosini mali ya vaaki ku na trust mali yi ta tirhisiwa hi vaaki a yi tihosi ku na coco khalanga ku na coco khalanga ku na coco yikulu khalanga ku na coco yikulu va yi kumaka khalanga xikombiso ni nga ku nyikaka xona tana na ndhawu leyi ni nga le ka yona loko u lava ku landzelelisa ku le ku luweni loko u lava ku twa ka timhaka leti ta vahlatla ku le ku luweni lexi xi va lwisaka wena khalanga i timhaka ta ku ri ku na misava leyi ka yi faneke yi xaviwa hi vanhu vo karhi va developa ndhawu yo karhi mara tihosi hikokwalaho ka ku ri a ti kumanga something ka swilo leswi faneke swi humelela va le ku pfaleni ka nhluvuko lowa khalanga ku le ku dyiweni ngopfu khalanga la ka tihosi hi ku ya hi mina a fanele va swi khansela leswa tihosi mfumo wa fana na mfumo lowu wa hina wa tihosi Mr. Mukwena loko a va ha ri kona kwalana ni ta va hlamusela swin'wana na vona va fana na mfumo lowu nga le ka hina va fanele va swi khansela mina ni voni mfumo wa swona hi marito man'wana n'wina ma ha voni nkoka wa ku va hi va na tihosi ya nda a wu voni ka nkarhi lowu nga le ka wona nkoka wa ku va hi ri na tihosi khalanga a ku na nkoka khalanga ni mi tweli papa ni khenseni okay khalanga I can't 0860 002-543 nongonoko ya Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lona FM n'wana muyingiseri hi loyi nhlekani Nhlekani Bupet papa ukhuluma na Mathonsi Goma Default hayi Mathonsi Bupet lexi hluphaka hi mhaka ku ri tihosi
ti nghenelele ngopfu ka politiki. That's why swi nga ha koteki ku ri ku landzeleliwa xikhale lexiya xa hina. Va nghenile ngopfu ka tipolitiki tanihileswi hosi Mokoena a ha ku vulaka ku ri masiku lama va tsala wini ku ta nghena mali. Vuhosi a swi nga fambisi swona khale. Khale a ko va vanhu va le mutini va twananaka ku ri loko kusuka lweyi ku nghena lweyi, loko kusuka lweyi ku nghena lweyi. ene loko ku ri vanhu va khale va twananaka ku loko kusuka loko ku nghena loyi a swi nga tlhontlhiwi helo. A swi nga tlhontlhiwi hele because muti hinkwawo wu suka wu twananile. Se sweswi ko va munhu wo karhi a endlaka wili ya yena loko a lova se va khipa wili liya u kuma ku ri vanhu lava va rixaka ra la mutini va vekeliwe tlhelo leyi ku tirhisiwa wili. So ka vuhosi bya le ka KwaZulu swi onhake ngopfu hi mhaka ya trust liya. Ngonya matrust liya hi yo nga ni na mali. Iya. La ku nga na mali butpheti munhu u nga maka xin'wana na xin'wana a wu nge n'wi endli nchumu. So ku onhake hi mhaka ya vangonya matrust liya hi yo yi nga dlaya swilo ende na maybe na delete a nga fambisanga swona hi ndlela ya kahle. Se leswi ku nga a ni fanele ni vutise na Vuhosi Mokoena ni rivarile kambe ni kombela ku vutisa n'we mi nga koma tipoti ku leswi swi ku nga na mavulavulelo ya ku ra mufi a ri tluriwi swi endlisa ku yini la hi ku se hosi va vekili ivi va hundza misaveni Prime Minister Mangosuthu Buthelezi n'we mina ku swi cinca. Sweswi swi nge hi cincini. Va nga mana va n'wi nyika nkarhi loyi a nga koho a khoma loko kusuka luya maybe se va sungula ku endla swilo hi ndlela ya right. Nemetweni. Inkomu. Khenseli papa 0860002543 nongonoko Afrika Wa Vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela. Xana wena u ri yini hi ku hi laha hi nga koho laha ka ku hi ku vona ka wena u vona ongeti timhaka ta vuhosi ti nga va ti vula yini ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka tlhelo reri hi nga langutana na rona. Rixile Mohaxi mhaka ya ku nghenelela ka tikhoto eka mafambiselo ya vuhosi i mhaka leyi khomisaka tingana. Xana vukosi kahlekahle vukosi kumbe vukosi na khoto va nga va na mavonelo man'we eka mafambiselo ya xintu na vukosi ke swi nge koteki i Soza Masuluki a nga tisa tlhelo rorolero. Wena u ri yini 0860002543 u tirhise mathebula dp@sabc.co.za. N'wana mi yingisela nga tirhisa 0860002543 hi loyi endlekani a ka ha ri na munhu la 0860002543 inongonoko Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela. A hi koti ku n'wangulo wa wena u ri yini khomete timhaka eka timhaka leti ta vuhosi mi vona ongeti hi ta huma njhani ka xiyimo lexi loko ve hi lava ku huma. Un'wana mi yingiserilo henhleka papa hi pfukile hi ngo vona ukele cha uke phala vona xa humba hi swona sweswo n'wana madala mo ni ku ni nghena ka timhaka ta vuhosi. ya timhaka ta vuhosi bya hina ti nghenelele ngopfu ka mfumo ene swi kahle ku va ti ri koho ka mfumo mara ku na swihundla leswi tihosi kumbe vuhosi va nga na swoho hi xindyangu. So swihundla leswiya ni minkarhi yo tala a va swi humesi le ka mfumo va lava swi humesa loko se ku va na ku lwa mani a nga qualify mani wa qualify mara hi ku ya hi leswi mehe ni tivaka swona aka vuhosi kusukela na khale na khale munhu loyi a fanekele a va hosi a ku fanekele ku va mativula ya nsati loyi a nga tekiwa va ku hi yehe a nga ta tswala hosi ivi yehe loko a ta va a lovile a swi tiveka ku ri loko ku ri ku i na n'wana wa jaha swo boha ku nghena n'wana wa yena loko ku ri ntombi swi ta vula ku ta nghena ntombi ni nga mi kombisa hi ku fana le ka n'wamitwa ku nga nghena hosi efilini. So hi swin'wana swa leswi swi nga ku kavanyeteni ngopfu xihundla xa mindyangu aka vuhosi a xa ha ri kona ene swi vanga ku va na timholovo ta ku tala loko hosi leyi va ku yi ri koho yi kha yi tsandzeka ku tirha swin'wana se va boxa swihundla swa leswi a swi fanekele swi tsandzesiwa ku leswi mina ni vonaka swona. Nemetweni papa inkomo I can't
fambisa sweswo xa humba kumbe hi nga kuma loyi a ri wo hetsela hi nga se ya ka mahungu ya misava ya awara yan'we sale timinete timbirhi ku va hi kuma mahungu ya misava ya awara yan'we lawa ya landzelaka hi nomo wa sesi Lilian Hlavangwani. Xana wena n'wangulo wa wena wu ri yini eka nkarhi lowu hi nga eka wona 0860002543 vayingiseri lo nhleka ayebo siphethe njani hi pfukeni mkwihi hi pfuke akenza nto hi pfokanyana ni tlhela ni hi tshika na ku tlhela ka leya yo cinca mavito ni uphinya ya mavito a hi le ka yona hi ta hi vona loko se hi huma hi vuya mavhengele mahungweni hi tselele ya vuhosi swi komba ku ni ta vuya kahle mara vona swo tikomba kahle ku xigunya se xi koka tidonki kwalaho hi mhaka yini ta tika mbo hi nge chumbachumba hi ya hlupha hi mhaka ya ku nkarhi wu herile vulani leswi mi lava ku vula swona hi ku cinciwa ka mavito ku cinciwa ka mavito loko ku ri ku va cinca vito ra damu leriya a ni voni ku ri na problem loko ku ri ku na damu ra ku ta va na ku cinca sa hi nyiketa mati a va cinci ku ri ta hi nyiketa mati mara loko ku ri ku a ri nge hi nyiketi mati va nga cinca va tshikisi leswiya a ku vi na ku cinca ka vito ku va na ku cinca ka damu loko mu ku va na ku cinca ka damu hi loko ku endleka yini a ri hi nyiki mati ntsena a ri hi nyiki mati ntsena a ni vita ri cince vito ri cinca na ri cinca vito ri cinca na maendlelo ma rhoma swilo a ni ngo movha loko ku cinca oyila wu ndla ni wa performa se u sungula wendla u funa ku tsutsuma hi maka ku cinceni hi chele oyila yintshwa hi cince oyila ya khale hi tlhela yintshwa se na dama ri cincisera nemetwe ripoto wa mina ku ti ku engeta amen i khensile swinene mingisero wa mina ku dya i ku engeta hi kumeni mahungu ya misava ya awara yan'we hi nomo wa sesi Lilian Hlavangwani kusuka kwalano mina na wena ta vuya yiswa mahlweni tirhela ku bula na tatana Joe Maswanganyi tanihi mutshamaxitulu wa komiti ya timhaka ta swa timali eka huvo yo endla milawu ya Afrika-Dzonga kasi ke ivi hi ta tlhe hi bula na kokwani Hlathi hi timhaka letiya ta mphahlo hi twa kun'we mi ri yini hi mhaka yoleyo kambe sweswo hinkwaswo a nta ka mahungu ya misava hi nomo wa sesi Lilian Hlavangwani ya sesi Lili khalanga Pet Mathebula eka Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Afrika Wa Vulavula kambe lexi ni xi vonaka a ni tivi ku siku leri mi nga pfuka va ku president yi yiviwile a yi dlayiwangi vo yiva kunene mi ta hetelela mi ku yini vanhu va xikwembu phela ku sa siku president yi yiviwa loko mi la ta vona ku vukhamba byi kula South Africa yi ta famba hosi ni swi vona kahle hi ku loko mo languta ku hava lexi nga xona mi xi vona ku tekiwa hi maphorisa kumbe swi endliwa hi masocha hi sungula hi ku xi languta hi vhele hi va find a guilt same time Afrika Wa Vulavula Sasilili hi khensile mahungu ya misava ya awara yan'we inongo timinete ntsena i bile awara ya 13 mingisero wa mganalo na FM komba ndlela twana wa swi tsundzuka ku tshame ku va na hoyi yin'wana yikulu endzhaku ka loko ku ve na timhaka ta ku nga hetelela ku va na nuclear power station ya Afrika-Dzonga hi nkarhi wa president Jacob Zuma namuntlha holobye wa timhaka ta swa gezi a va ri ku tiviseni hi timhaka ta Afrika-Dzonga yi lava ku ndlandlamuxa timhaka ta yona ta vuswikoti na matirhisele ya gezi hi maendlele ya nuclear a ni tivi swi vula yini loko a yi lo vheyindiwa nkarhi wolowo loko ka ha ri president Zuma a yi ta sweswi yi herile a ni tivi swi ta lava hi languta mingisero wa mina hi twa ku we u ri yini u vona yini eka mhaka yoyoleyo ya timhaka ta gezi hi ndlela yaleyo hi ku ri hi nkarhi lowa khale ka president Jacob Zuma a ku ri na ku ringanyeta ka ku ta fanele ku endliwa timhaka ta gezi hi timhaka ta maendlelo ya nuclear kambe ku pfuka hoyi he Afrika-Dzonga yi nge swi koti he a yi ringanelangi a yi na mali se ku cince yini hi na mali se ku ngo twala ku kha ku vulavuriwa hi timhaka ta ku nga va ku kha ku la ku antswisiwa kumbe ku ngeteriwa timhaka ta mphakelo wa gezi hi timhaka ta nuclear alright kumbe hi na yona mali a hi amukeleni mutshamaxitulu wa komiti ya timhaka ta swa mali eka huvo yo endla milawu tatana Joe Maswanganyi vo hi bulaka na vona nhlekani wa siku ra namuntlha lava ku bula na vona hi timhaka leti ta
ti-pension leti ku vulavuriwaka hi tona ku onge ti vaaki lava va tirhaka va kha va vekeriwa pension va ta hetelela va na kota ku fikelela ku va nga jika va pambolinyana loko swi koteka hi ndlela yeleyo xana mhaka yeleyo yi na ntiyiso ku fika kwihi yi ma hi ta bula na vona hi twa ku va ri yini kambe ke hi nga se bula na vona ni pfumeleli mingisero Munghana Lonene FM ni ku byela ku ri i nongonoko lowu tisiwa ka n'wina ka Munghana Lonene FM nhlekani lowu wu humelerisiwe hi ncindani Eric Mavasa. Tatana Maswanganyi nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene. inhlekani khalanga na vayingiseri va Munghana Lonene. A khensa swinene tatana Maswanganyi loko mi ti nyike nkarhi wa ku va mi bula na hina nhlekani wa siku ra namuntlha ku ve na swivulavula swo tala hi timhaka ta ti-pension ivi ku va na ku va n'we tanihi komiti mi vulavula na ndzawulo ya swa timali ya Afrika-Dzonga ku fika laha na va ndzawulo ya swa timali va kombela ku mi va ngetelela nkarhi kambe n'wina tanihi komiti mi ku swi fanele swi sungula timhaka leti haxawa yaleyi hi nyikani xifaniso kahle ku vulavuriwa hi yini laha ka timhaka leti ta timali ta ti-pension. Inkomu kalanga la ka timali ta ti-pension mhaka leyi sungule ngopfu hi nkarhi wa COVID. Mi ta tsundzuka ku xiyimo xa timali hi nkarhi wa COVID a xi limali ngopfu. Vatirhi vo tala va kumi van'wani va onhekeriwa hi mintirho van'wana va tirha mara va va na swiphiqo swo tala swinene ku fikela laha va zaku va ta a palamente van'wani va ya ka department ya finance ku ri hina hi lava ku withdraw ti-pension ta hina van'wani a va lava ku va lomba kunene yi va loan aka pension ya vona so a ku ri hava nawu lowu a wu kota ku ri munhu a fikelela sweleswo hi leswi nga endla ku fikeleliwa timhaka ta department ya finance kumbe national treasury yi ta na nawu lowu ngo i revenue laws amendment bill ivi yi ta na leswi va nge i two-pot pension or retirement reform ku ri vatirhi hi ku loko ho langutisa khalanga a hi tivi va lava nga na timali ngopfu kumbexana a ku na laha nga ri ku na xiphiqo xa mali laha a tikweni leriwani and hina swimalamalani hi nga swi veketela kwalaya ka ti-pension so nkarhi wun'wani munhu i ta yimela ku a ze a ya huma pension loko a fikisa 55 60 or 65 a nga koti ku ri a kuma xava nchumu laha na se loko hi ta na nawu lowuwani ku vulavulaka hi leswi va nge i two-pot retirement reform laha hi ngo munhu a pfumeleriwi ku ri a withdrawa mali yo karhi aka mali yaleya ya yena mara a nga teki hinkwayo hi ku loko khalanga ho vanhu va teka mali ya vona hinkwavo hi ta va na problem ya vanhu vo tala loko va ya huma ti-pension va kumeka loko va fika age ya ku retire va kumeka va nga ha ri na mali ya pension ene swi ya vangela tiko problem hi ku sweswi ta vula yini vanhu lavo tala ta fanele va ya ka leya ka SASSA ene a yi nge swi koti ku hi fikelela hinkwenu. Se ka mali ya koho la vanhu va nga teka ku va nga tekiku hinkwayo swa tiveka ku va teka mali muni? Leswi hina hi nga vula swona tanihi palamende ku a swi koteki ku mutirhi a kota ku va a fikelela ku ri a nga teka 10% ya ti-savings ta mali leyi yena a nga contributa yona laya aka pension ivi ku sala leyin'wanyana hi vitana ku i two-pot ku mi kota ku ni withdrawa ni tlhela ni siya pension leyin'wana leyi ni nga ta yi kuma kwihi loko se ni ya retire loko malembe lamaya mo retire ma ta va ma fikile aka nkarhi wun'wana a yi alela ku vanhu lava nga na 55 years na ku ya henhla hi ku ve le kusuhana na ku huma pension va nga teki mali liya ivi hi amenda nawu ku no vanhu hinkwavo va na ti-problem ta mali as long as a nge se retire a koti ku va na access aka portion yo karhi ya mali ya yena mara ti-pension fund administrators ti ku ya ti rila hi ku hina tanihi parliament loko ti-union ti ta va ti tika hina ti ta ku no mali leyi a va fanele va yi kumi khale vatirhi so hi twanana ku ri no a va yi kumi ti-1 ta March lembe leri taku 2024 se ivi lava va manajaku ti-pension fund va ku hey yi le kusuhani March ya lembe leri taku se vanhu a va lava March ya 2025 se ku se swi ta va se swi tlule mpimo ku ta va ku fi vanhu vo tala ngopfu hi swikweleti vanhu va nwela hi swikweleti na problem leti va nga na tona so ivi ministara loko a vulavule na vona ku va na compromise ya ku a ku ti September 2024.
se ni twe mi kha mi kombisa timhaka ta ku cincacinciwa ka milawu mi kombisa timhaka ta ku swikweleti swi khumba hinkwerhu se swi nga va swi vula yini handle ka ku ka 10% ku na milawu yin'wana leyi yi nga koho ka nawu lowu kumbe swinawanawani leswi swi lawulaka matekelo lama ku i teka kangani a wu teki kangani sweswo swi kona swinawana ni mi nga rivali ku ri a ku ri na milawu leyi a yi regulate ti-pension fund and ti-pension fund leti a ku nge vi va tirhela mfumo ntsena va nga ta kuma mali leyi ta kuma hi va tirhela mfumo na lava tirhaka aka tikhampani ta private so hi fanele hi reconcile swinawanawani leswiya hinkwaswo swi kona na kusuka na nkarhi wa mimfumo leyi ri kona nkarhi wa lowuya swi fuya aka nawu lowun'we lowu wa revenue laws amendment bill lowu hina tanihi komiti hi nga wu pasisa se leswi hi nga wu pasisa ivi ministara a veki date yo karhi aka nawu luwa loko i fanele i cinca nawu lowu nga ta na ministara i fanele hi tlhela hi tlherisela ministara hi n'wi byela ku hina hi lava ti 1 ta March 2024 ministara i fanele a hlamula palamende hi ku tsala hi loko a hlamula palamende hi ku tsala a ni kombela ku mindla hi ti 1 ta September 2024 ivi hi fikelela laha hi twananaku na date liya hi boheka ku tlhela endzhaku hi ya a palamende hi ya teka xiboho xin'wana tanihi komiti se leswi se komiti yi nga twanana loko lembe leri taku ri sungula hi February endzhaku loko president a ta va hlayi budget state of the nation address then hina hi kota ku se hi tsutsumisana na nawu lowuya wu pasisiwa ka ha ri na nkarhi so that president a kota ku a wu sayina and then a ta tlhela a kota ku a vekela date liya so hi leswi nga ta va swisele ku va wu pasisiwa ximfumo hi parlamente wu yisiwa ka president a wu sayinela ku ri a vula aka gazette ku ri hi mpela swilo leswiwani swi nga vuliwa hi parlamente hi leswi yena a twananaku na swona tanihi president i na matimba malamo ku ya hi vumbiwa a hi heteleleni va ri i khale eka hi vulavula hi yona mhaka leyi ya mali leyi ma tiyisisa ku haxawa ma tiyisisa ku hi mpelampela haxawa hi n'hweti leya ndzhati hi ta va hi kha hi vulavula swin'wana hi ta va hi kha hi vulavula swin'wana daswani ku a yi laviwi hi munhu wun'we njhe kumbe aka khampani yo karhi yi laviwa hi vanhu hinkwavo na timembara ta palamende ta yi lava eka tama a ku na langa yi laviku se hina tanihi komiti ya swa timali hi ta va hi gadini ku ri loko swi hi nga twana na date leyi ene kabinete ku nga yona yi nga tlhela yi vuya hi ku nkarhi lowu a yi ku heyi swi lava va ti-fund administrators ve ri ti le kusuhani na SARS a yi rila because a ni yi fanele yi vekela ti-system ta ku taxa mali liya ku ri swi taxiwa hi ndlela leyi ti-bracket hi leti ku a ti ringana ni timali leti vanhu va nga ta ti endla se leswi se va nga ti tlimba hi ntambu ku nga vi na cinca ku ri ti 1 ta September vanhu va kuma leswi nga swa vona ku ya hi leswi va nga contribute xiswona aka ti-pension palamende yi tshamele swilo leswaku executive yi ti boha na lavaya va ti-fund administrators tikhampani leti ti manajaku ti-pension ta vanhu a ti tiyini palamende sweswi hi twanana na vona a ka ha ri na ku cinca loko nawu wu ze wu va nawu wa palamende swi boha ku ri wu implementiwa hi ndlela leyi ku nga twananiwa hi xiswona swi nge hi cinci hambi khisimusi leri ro tika njhani lero haxa wa ri nge tiki hayi ku ta va na madyele ya rihlaza evetweni inkomu tatani Maswanganyi khensini swinene ku mi tinike nkarhi wa ku bula na hina ku dya ku engeta inkomu khalanga na vayingiseri va MLFM a inkomu i sweswo mingisero munghana lona FM i tatana Joe Maswanganyi lava hi bula na vona va kha va hi nyika xifaniso xa nawumbisi lowu nga koho lowu vengeri va ta wu gada va tiyisisa ku hetelela hi ti 1 va hetelela hi ti 1 ta n'hweti liya ya ndzhati haxawa se ta va hi kota ku ya hi swi twisisa ku hi ya dirowa hi ta va hi kha hi swi tiva ku hi ya dirowa njhani ai ya se wa swi vona na wena ku hayi swi tikomba ku ri na lomu ku yiwaku koho se wena u ri yini ke hi ndlela yoleyo loko ri ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lona FM a ya mahlweni hi ku andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika Wa Vulavula Munghana Lonene FM makombandlela
laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo. Afrika wa vulavula. Afrika wa vulavula mingisero mkanalo na FM ila hinga ko eka nhlekani lowani hi lava ku ya twa kokwani kumbe va ri yini eka mhaka liya hi nga tshama hi bula na vona kambe ke hi nga se ya twa ku vona va ri yini ka mhaka leyi hi nga tshama hi bula na vona yi va ni sungula ni hundzisa hungu leriwani va ri xana u na swiphiqo mayelana na ku kuma n'wana kumbe hi swa mbeleko kumbe a swa ha fambi kahle hi tlhelo ra swa masangu kumbe vuvabyi hi ku angarhela u nga vileli hikuva Professor Hlathi va kona ku ku pfuna tindhawu laha Professor Hlathi va tirhelaka eka tona hi leti landzelaka hi Musumbunuku ve le Pitori hi Ravumbirhi ve le Polokwane hi Ravunharhu ve le ka Malamulele hi Ravuntlhanu na Mgqivela eJohannesburg hi Ravuntlhanu na Mgqivela eJohannesburg loko eRustenburg ku ri Sonta loko u lava ku tiva masiku ya le Thohoyandou, Bakersford, Nelspruit na Akhonoku u nga va WhatsApp eka 082 765 2815 kumbe u bela riqingho ka call center ya vona ya mahala ya 0800 014 531. Professor Hlathi, the one and only. laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo. Afrika wa vulavula. ila hi nga kona mingisero mkanalo na FM na ku Afrika wa vulavula ku tisala wona twi kusuka la studio 13 hi le Polokwane ila hi nga ko hi ndlela yoleyo. Professor Hlathi siku rin'wana hi va rhambile ivi va ta vulavula na we loko va vulavula na we va ti mumu lowu na ku dlayana kolomu ku nga ko ku mu khumbili tanihi tin'anga mundzemuka hayi swantswa hi hlangana mi ri ku endleka yini dlayana kolomu ku nga ko ku mu khumbili tanihi tin'anga mundzemuka hayi swantswa hi hlangana mi ri ku endleka yini tin'anga mundzemuka hayi swantswa hi hlangana mi ri ku endleka yini i ntiyiso tanihi president wa tin'anga ta Southern Table ni tshame hansi na board na committee ni va byela ku va swi tsundzuka ku nkarhi wun'wana ku ze ku va na xidzedze lexi va ku Katrina xi ta hi hala vo bera xi tsutsuma xi ta hala va ku se xi le ku teni la Limpopo ni vitane tin'anga loko a hi khisamini hi phasa hi kombela vasi va ka hina ku a xi papalati xiya leyi i ntiyiso swi ve tano hi 2020 nhlangano wa SADC hi hina nga phasela World Cup ku nga vi na tinyimpi ku nga vi na tihoyihoyi ku nga va na ku dlayana swi fambe kahle se dyambu hi leri ri le ku hiseni ka hina vanhu and a ro hisa tin'anga ntsena ri hisa un'wana na un'wana tichela ri onhaka swin'wana na swin'wana xana hikola ka yini tanihi tin'anga hi nga cheleli ndhaku hi tsundzuka kambe vakokwa va hina va hi dyondzisile ku loko swi te tani a hi cheleni mafole hi ringeta ku kombela ka vafi na vabori ku va ta hi kombelela ka mudavuri ku matlhari hansi na loko ku ri ku hi dyohile hi khomeleni hi kombela mpfula ene a hi kombeli mpfula ya tinyimpi a hi kombeli mpfula yo dlaya hi kombela mpfula yinene ni va na timpfula leti ti endlekaka tindhawu tin'wana leti mi ti vonaka ti humelelaka so hikokwalano ni nga teka xiboxo a ku endli mintirho hi lwisana na timhaka ta gender based violence va le ku dlaweni vana va le ku dlaweni vavasati va le ku pfinyiweni vanhu va le ku hiseni vanhu van'wana hi leswaku vanhu va fe mapfalo se hi lava ku ringeta ku kombela vahasi na vabori ku a va hetelisiwana xi hela ntungu lowu a wu heli lowu xanisa vavasati na vana wu dlayana swi nga tivikani ku humelela na swibamu leswi swi nga ta tiveleriwana hi ndlela leyi hina tin'anga hi nga ta lwa hi yona hikuva hi kombela vahasi va hi nyika matimba ku titimela swi va kahle ku dyambu loko ri hisela un'wana na un'wana na lavo rima sweswi ka ha ri hava ku rima ka ha ri hava ku endliwa yini so hi leswi la ku endla swona kusukela namuntlha tin'anga va khitikana va ya kule hi leswi va vulavula so se hi va rhambile se ku phahla ka n'we ku tirhile kokwani hlekani ndhawu Thebo xikan'we na vayingiseri va Afrika Wa Vulavula na kingship u kuma xinkadyana lexi nakambe Thebo na muyingiseri mi vulavurile a mi kha mi tiyingisela hi kha hi mi twa mi kha mi vulavula vhiki ri nga hundza ivi loko mi vulavurile ku endleke yini ivi swi endleka Thebo ma tiva no ka ni nga tivi ku hikokwala ka yini hina tin'anga tihosi hi nga swi tsundzuki ku ntumbuluko kumbe ndhavuko wa hina loko xiyimo xi bihile a ni kha ni byela tihosi siku reriya loko hi hlanganile ku tihosi loko matikweni ya n'wina mugangeni ya n'wina mi vona ku na mafu yo ka nga heli vanhu va le ku dlayaneni ku na vanhu lava nga tirhiki va ngo pfutela ku na mitomboti loko ri xile majaha ma n'wina ma dyondzekile mara hava tirhi nchumu vo dlaya timbangi va na mitomboti kunene lava ni tin'anga ku chela ku fale ku phahla ku a yi kona moya lowu a wu suki le tikweni ra mina so hi phahlile Thebo
ive mhaka kahle ngopfu swi hlamarise ngopfu loko hi heta ku phasa ku heta ku phasa mpfula yi sungula ku tsutsuxa yi sungula ku tsutsuxa se ku laveka ti-umbrella se vanhu va tumbela tumbela hi xona se swi lava swona ivi na vakulukumba lava nga fika lava va hlamala ku lomu hi ta ku kona hina a ku na mpfula mara network yi nghenela ka mavambe laha wo kuma siku na mapapa ku kahle ku le kuneni ka mpfula ku endleka hi ku na lava weather service a va yi bumbangi mpfula leyi ku hayi leyiwani a yi bumbi va weather service leyi wo ti kombela ka vasi va hina va hi kombela ka mudavuri ku hi kombela mpfula ene a hi kombeli mpfula yo dzindza a hi kombeli mpfula yo hasela timilo ho kombela mpfula ku yina kahle ku va na rihlaza la tikweni ra hina Thebu na Mincheri ene va hi hlamurile va le hansi na Mukwembu hi hlamurile Thebu na Mincheri veri swi lo kotlana un'wana ni rhumele papila ku hayi swi lo kotla va vona munhu loko a na rinyadzo na loko munhu a nga la ku tshemba swilo u ta vula tana ku i coincidence swi lo hlangana swi lo kotlana swi kotlana njhani Thebu mo ti vutisa ku ri dyambu leriya leswi a ri hisisa swona a ku nga bumbiwi na mpfula a ku nga bumbiwi na nchumu a ko va ku hiseni ka ku hisa lero ku hisa swinyawula so a swi na mhaka na loko Mincheri ku twisisa ka yena a swi teka ku swi lo kotlana kambe mina no khensa ku swi kotlane loko hina hi endli swo karhi loko hi nga endlanga swo karhi a swi nga ta kotlana ku kotlana kumbe swi nga kotlananga mina no khensa tin'anga leti ti nga ta ti huma vo Polokwane ti huma vo Phalavura ti huma ka Misava ti huma Venda va etlela vusiku hi rila hi kombela ku ri la ka hina ku ba macomani ku chela mafole na nampundzu ku chela vanhu vo hambanahambana tinxaka to hambanahambana vaVenda Vapedi Valovedi Matsonga ku kombeliwa mpfula ene mpfula hi leyi yi nile mina ni khensa sweswo leswi a swin'wana leswiwani hayi a hi swi tshikini hina hi fokasa ku ntsena hi kombele mpfula hi tisele mpfula so ho fanele hi khensa swinene ku Mukwembu ya hina yi hi twile a hi ringeteni ku endla sweswo na lomu mugangeni ya hina mi ta swi vona swi hi fambela kahle Thebu na Mincheri a hi hetseleni kokwani mi tsundzuxa yini endzhaku ka leswi ni tshemba ku swi ta dyondzisa vo tala ku vona ku nkoka wa ku loko ku ri na mintlhontlho leyi tanihi tiko ku tanihi miganga mi hlanganaka na kumbe ka tiko rorolero lexi mina ni tsundzuxaka swona i ku khensa tihosi ku khensa nhlangano wa CONTRALESA ni khensa David Mavambe vosi xigamani na va Dr. Principal Khulu na va le Kruger National Park na vanhu lava hi seketelaka lexi mina ni nga tsundzuxaka swona ku a hi tovaneni hi tsundzuxana ku ma swi tiva ku tola ku endliwa yini na a hi nge ku ta fika nkarhi wa xirimo loko xirimo ka xirimo hi nawu ku dzimiwa xikomu ka phasiwa ku dzimiwa xikomu why ku dzimiwa xikomu Thebu hi endlela ku mbewu leyiwani yi nga byaliwi ivi yi bola hi nga byali mbewu ivi yi dyiwa switlen'wani and ku endla sweswo hi swi endleli tukela ka n'wadyelidzeku swi va swi famba kahle ngopfu so a hi ringeteriti hinkwerhu tihosi tin'anga hi hlangana hi leswinene hi kota ku pfuxa ndhavuko hi pfuxa ntumbuluko wa hina hi ta kota ku vuyeriwa hi ta kota ku dya hi va na swa kahle Thebu na Mincheri leswi ni nga tsundzuxaka swona ngopfu ka tin'anga xikan'we na tihosi Thebu na Mincheri kokwani ni khensile swinene nkarhi wa n'wina hina hi vula tani na hina hi khensa mpfula ku swi kotanini kumbe a swi kotananga hina hi ngheni helo kwalano hina hi mi vone mi ndla swin'wana nchumu ivi mpfula yina kokwana ni khensa swinene loko a ku kotlana swi tova swi nga kotlananga siku leri hi nga endla hi rona ku hina loko endla sweswo swi ze swi endleka ku komba ku mudavuri wu swi twile ku vana va mina va le ku kombeleni a hi endleni tano ya mahlweni hi tirhisa ndhavuko kumbexana mutumbuluko wa hina leswi vutivi lebyi nga nyikiwa byona milorho leyi nga na yona yo loko hi kombetiwa xo karhi ku a hi endleni xo karhi ku ta hela ku dlayana ka vanhu a hi endleni sweswo a hi endleni xo karhi ku ta hanya ku pfinyiwa ka vavasati na vana a hi endleni sweswo kwala mugangeni lomu tshama kona hi kona tanihi nhlangano wa SADC loko mi lava ku hi mi tsundzuxa hayi mo endleleni mi ta kola hi tirhela kona hi ta kota ku mi tsundzuxa ku hi nga swi endlisa kwini n'wina tihosi xikan'we na tin'anga kun'we na vaakatiko Thebu na Mincheri khensa swinene nkarhi wa n'wina wun'wana kha ku swi nga endleka va nga swi tivangi ku a mi ri na nhlengeletano kumbe sweswi va kha va mi yingisela a ku na nomboro kumbe ndhawu leyi mi nga yi nyikaka ku loko mi lava ku hi tirhisana tanihi tin'anga tanihi rixaka tanihi tihosi ni foneleni laha hi kota ku pfunana tanihi tiko swi olova swinene tanihi sweswi hi February hi ta va hi phasa vukanyi swi olova swinene Thebu nambara leyi va nga yi tirhisaka kumbe yi nga na WhatsApp i nambara 082 765 2815 yi na i nambara yo fana kumbe WhatsApp 082 765 2815 kumbe call center leyi tirhaka 24 hours ku nga 0800 014 531 ndhawu Thebu na Mincheri kokwani khensile hlayisekani mi ya mahlweni hlayiseka Thebu inkomo sweswo vayingiseri Munghana Lonene FM hi yo mhaka hi ku wena Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makombandlela yingisela thwi eka SABC Plus
Cindani tshikeni nkama nga ni ondzisi xi sunguleri futhi i Cindani muhumelerisi wa mina vula tana ka ni xitwangi okay kambe hambiswiritano khensile swinene ku va mi hi lombe ndleve mi kota ku va mi bula na hina ka nhlekani wa siku ra namuntlha mi hi yingisela ku tiva mani ku va mi hi yingisele hi ndlela leyi mi tlhela mi hi byela na ku van'wana va kha va hi byela na ku laha hi nga kona a hi le ku khomeni kahle sweswo swa ku tani khensile swinene loko mi kota ku hi byela tani nongonoko wa Afrika wa vulavula humelerisiwe hi Cindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pet Mathebula a hi hlangana na nongonoko lowu nakambe munduku kambe sweswi nongonoko dzumba na mina wo landzela na a hi ngoveni hi vuhumelerisi bya Mchangani hi vo va nga ta va kha va vona leswaku mi hetelela mi fika kumbe mi ya kwala mi ya ku koho mi kha mi dzumba na vona wa vona kuma mi dzumbini kuma ku na xikhafuthini xi dyi khale ma-10 sweswiwani nkarhi wa lanje o tipavalela kwala byasini a swi na mhaka xikwembu xi kona sesilile hi byeleni kuma hungu emisava ya ta awara ya mbirhi ya ta ha yimisekeni handle ka sweswo n'wina van'wana va na nhlekani lowunene mi tiphinani tata